Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Cswld waku social welfare local dorbar Jowai hagajan me jong kalai pautere unai lur arhajar arpawar kala Pynlong ya kajnya kop Mr. Neja arhajar arpawar kum shibentaban ailat ya baro ki kun samla ki badan sab haga jella bakin shimbenta hagane karensan hagane kajnya kop na pedeng ki khat arhut ki thei bhabriu ki balawan bane shimbenta ka Aishwariya Malang basong basah khle yong riang Jowai kalayo banra ikan namjom ka Cswld ka biladia nagasnong mustem kalara ikanam first runners up bat ka udari ka kamarwar basah Cswld waku Jowai kalara ikanam second runners up ki nong bishar hakane kesngi ki kentobiu Dr. Khamjan Shermang uli Middleton kasokini sutnga bat katan vi marang Hashwa kane ka Jacob kaladon shwa ka Jelang baladon lang UMLA ka Jowai uwailat miki shella UMDC JHADC otomewat lamen ki reu rang ba ka Cswld waku bat ki we ile encourage ya ki conclude ki khnro ki yong na bo ka thai yong ki le upoi ki chto ka tu lawel ko ngam em do jingkermen na wa ki MB ka te ka sak ka talen ki fluent ki hak English. The briefing ilo henchong yung context yung mga program. Man ko kubi na ki podium ko yung lan yung ki control yung ko perform ki yung ki gifted talents ko blind ini kecing perman yang mem restriction waya kiwan na bar chai and right open to all kudi yo ro ki wa kwa ni simta Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.